Počkej, ideme zase na výťah. Na dvojku teraz. Ideme na dvojku. O co mi dá práve? Treba do jedničky. No tak nič, no. Pôjdeme na druhý. Pôjdeme na jedničku. Teraz ideme na jedničku a potom pôjdeme uvidíte kde. Áno. Teraz pokojne. Teraz sme na nulke a teraz ideme na jednotke. Tam sa prepneš jednotka. Áno. Hej, pozráte, jednotka, vidíte? Sme vonku akurát. A sme teraz u stolu, takže Choď tam na chvíľku, ty choď. Idem teraz ku Slovenskej banky, takže teraz takže som tu, už sme tu A vypíname. A ideme teraz preč a pozerajte A na teraz môj sa účet. skončí toto video. Dávaj ešte raz. Takže dovi. Čaute.